Anyang laki din! Oh, Mira anak, di ka kadibay mapan. Aldahon, ang mga numala daw ka iti klasem. Ururayak ni Miko, nanang. Umay naksukunan dito'y balay. Kasta ka di anak ko. Katuon urayom nga rod. O nanang, nag-text mo't ang paumay ka nun. Nasaya at no kasta. Ngam ni kas iti kanayon ko nga ipalpalagip ka na kayo. No boyfriend, boyfriend lang. Di pa nagadal yung kumati panunutan nyo pa'y. O nanang, di pa nagadal mitiin into na rin mi. Agyamanak no kasta anak ko. Agadal kayo anaimbag. Gaputa para matlaan ka na kayo dayta. Saludsudan ka man, kumare. Anya man ang daigta? Manungaminan adaras anakitak jay anak ni Marisandra, kanjay anak ni ex-kapitan anagang kasda iti motor. Agayan ayat da ka di. Katuan, kaano ba itinadamag ko daigta nga agayan ayat Damira ken Miko? Anya? Ay oo na yan. Iti kinaado ti lalaki dito'y lubong. Dayjay pay laeng mat amiko ti kinayat dayjay Amira. Abay anak ko ng daigta, Mare. Ket no nagalas ti ugali dayjay amiko. No jak agbidot, drug addict dayjay. Anya? Ketun mare, kita embet at ilangana. At dapay tato iti dua nga ima na. Iso akas laadik, anyamot ten ni kumare Sandra. Taintulok namat nga iso ti inaklon je balasang na. Ay may samot amaang. Anya, apay anak ko na masaan ka paboriti anak ni Sandra, kanya anak ni ex-kapitan? Ay wen atata, gaputa madlaw mo't nga adik dahi amiko. Anya, Anya laangan nga itibiyag ni Mira, no bilang laang ta iso ti pakiasawaan na. Ay na, Diyos mio Marimar. ha? Mas dawak man kin ni Kumari Sandra. Ubing pay lang amin di anak na. Ngam intulok na meten anak ki ayan aya. Tanya ngay garaw, amumutin ti panawin ita. Uubing pay lang, ng adan boyfriend, kas kada girlfriend da. Sabagay mo't di ngam, iti kinaado ti tattao. Jay pay laadik ti kinayat ni Mari Sandra amanugangan. Anya lakit din. Anyamat na dyan, bakit Maria? Ay, judgmental talaga. Ha? Apay anak ko namday. At ang minadamag ko, ibagbaga na ka no? Yung iti kinaado ti lalaki dito yung lobong. Kutsak pa'y la ka no, tinaklon mo. Anya, kasta ti bagbaganan. Uwin, jak magustuhan ti bagbaga na. Adikak pa'y ka no ha? Anya, Jay nang ibagaan na, imbaga damat ka ni nanang. Isong imbagamot ni nanang kanyak idirabi una yun day dya, bakit Maria? Gapulaang siguro iti tatong iso na ibaga na nga adik ka. Anya ko ma, sawon na. Awan bibiyang ko. Awan panawon ko iti kakastatat tao. Ay na, kumare, no siyak tisika pag winaswasa kung Damira ken Miko. Ha? Mare, Apay, kayat mo kadi ati pakiasawaan di anak mo kat may nga adik. anya ka din dayta nga ibagbaga Mare. Ay na, imposible adi mo makita tila nga day di amiko. Tato amin ti makita iti ima na. Ay, karari kakit kitaan. Aniya? Saan pa'y anala daw ti amin, Mare? Tapno isurom iti nasaya at di anak mo. Saan da pa'y mat nga agasawa? Iso apagwin naswasem idan. Aniya? Ay na, jak lagi di pagarupan nga ibaga na ken karikasta, kumare. Di la nagbain. Wan nga rod, Mare. Unaklakit din, no anya ti umay na ibaga dito balay. Dayjay lagayam. Ay, una yan. Napaka-judgmental talaga ng babaeng yon. Wan nga rod. Nagmayat ngay sa gunot, tapno agnakam. Ala, bayam lata, Mare. Ibaga na lata, no anya ti kayat na nga ibaga. Tinapatag,
Awan ti dakas nga aramidan ti anak ko kan kuana. Talaga makapapungtot. Anya nga rod, mauman tulat ta, Mare. Udak laki day no siyak lang tinangibagaan ni Maria iti kasta. Uray si kamagayam. Ay, wan tata. Saan lang adata Adu tayo Ngam tijak maawatan. Ay na. Ura ni Marisandra. Imbaga na kano ti kasta. Alya, nagawa na ba inan? Wan nga rod tata. Jak amo no niya klase ti panagnyong miwating miwat na ya Maria. Awan na talaga ti babae na daya babae. Heh, nagtura na nangibaga ni Sandra. Naimbag kumamon no awan anak na babae. Ay na, apo aya. Ay, naku namon tata. Di nalapdan ti miwat na. Kasanon, no ti anak na ti makiasawa iti adik. Di kin na namatlaing ti sa ona. Salbakit di. Ay, ati ko na mare. Masikugan ni Mika. Uwan ko, Mare. Ay, sayang mati pinagadal na. Uwan nga rod, duwa ko malaangan atawan. Makagraduaran. Kat, anyang nga rod mare. Kasta talaga Tinapatay kita. Kat dakdaran ni Miko, tagbalin nga anak na. Awan mat kididimak ko na kinimiko. Nasingpat mat. Kan makitak mat anapudno ti panagayat na iti anak ko. Nasaya ato kasta mare. Ituloy ng tulad tamanan ati panagadal na. Kalpasan ti panagpas ngay na. Uwan, Mare. Kasta ti plano mi ita. Awan parikot iti dayta. Tada ka mat amang awir to iti agbalin nga apo ko. No bilang laeng mare. Anya, ni Mika, masikog. Wen, abaya kasta ti reaksyon mo? Kas kalanas daw iti kasta unay. Una yan. Kat, asino nga iti amat ni sikog na, ni Miko. Kada sino ba'y kuma, kati sumati kayan ayat na. Ay, maag talaga ni Kumare Sandra. Talaga adi nan nalapdan di anak na. Adik lang arod ti manugangan na. Anya? Adapay damag ko idi, nga ada grupo na dayjay amigo. Grupo? Wen, grupo ti agtatakaw. Saan mat anakaskas daaw? Taadik mat tilangana. Ha? Anya? Oray po utem. Agbabawin to ni Mare Sandra asaan anang lapod iti anak na iti dayjay nga adik. Anya? Ay na Mare, imayak takayat ko laang asaludsudan. No pudno jay nadamag ko. Ha? Anya day jay, Mare. Pudno ka di masikog ni Mika. Uwan, Mare. Masikog nga rodan ti anak ko. Anya ka mutten, Mare. Hay, di kalalinapdan mutten di anak mo. Anya laangan tinapintas amasakbayan na itiday di amiko. Adik ka nagtatakaw. Anya ka din day tanga ibagbagam, Mare. Ay na Mare, pudno ti bagbagak. Adda na damag ko idi, nga adda grupo ni Miko nga agtatakaw. Kita ang mambag ngamin tilangana. Saan anakaskas daaw? Anya? Iso nga oray masikog ni Mika, di mo kumaitulok nga kalaysada. Itulok mo kit den, ang makiasawa ti anak mo iti may sangadeng. Ay na, agpanunot ka na imbag kumaray. Kaano ngay mo ti panagpas ngay mau balasang ka. Itamot lang ang abulan, tata. No saan a second week iti January? Last week. Kasta ka day. Ay, nasaya at no kasta. Kita niya nga day ta anak mo. Babae ka day. Wen, tata. Sigun iti result iti ultrasound. Babae. Ay na, sigurado nga nakapimpintas to day ta, kasking ka. Agyaman ako unay, tata. Mala, mapan ka ni ti papanambalasang ka. Aganan nagkawan.
Saan pa'y anala daw ti amin, tapno agpanunot ka. Nagalas ti ugali day ti amiko. No niya launay mo't at kinayat mo kankwana. Adi kas kadag tatakaw. Ha? Anya ka din dagita ngay bagbagayo, anti. Ay na, mamati ka iti bagbagak, tapudno. Oray maaddaan kayo iti anak. Di ka kumapaikallay sa kankwana. Anya? Di ka maipadpada iti kinamaag jay inam. Di na ka man lain suro iti hustong ayatem. Iti kinaado ti tattao. Dayjay pay laeng mat atato-tato at tao ti inayat mo. Hay, jak amukan ka. Hay, naimbag pa'y ni Tata Isong idinasabat ko. Nasaya at ibagbaga na kanya. Ha? Apay anak ko namday ta anak ko. Uy, ngamin, idinasabat ko day di Amaria. Pasigmat nan anagmamaditi bagbaga na nanang. Aniya? Uy, nanang, imbaga na pa'y nga adik kan agtatakaw ka no ni Miko. Ay una yan dayjay Amaria. Ay payman. Talaga saan asumardeng itikas jay nga ibagbagana. Ungtan nyo man, nanang. Saan anasaya at day nga ibagbaga na? Day talamang daddadaal mat itipada na at tao ti paglaingan na. Ala, bayam anak ko. Siya kung ti makamukan kwa na. Uray siya, napunuanak mo tan itikas jay nga ibagbagana. Ay na, nagpintas mo tan day ti apo ko. Naala na ti agong mo anatangos, Miko. Uy, nga rin, nanang. Naimbaglakid din, ha? Ta saan na naala ti agong ni Mira. Da kayo ang talaga. Alawunan, anya lakit din. Di ka madanagan. Tadamot naalanakan ka. Ti kinapintas kan kinakyot mo. Siyempre, Ay, uwan kayam. Nagsaritaan mi ka ni Tatang Edikalman. Pabunyagan tayo ni Baby. Ha? Di kayo madanagan. Siyak ti makamo iti amin nagastos. Ay kaduan nasaya at day ta na panunit yo. Iti kasta, mapabunyagan mo tan ni baby. Uwan, nanang. Siyak ti makamo. Uwan gaya mare, umay kay tunga umaintun Sabado ije balay Ha? Anong event? Ay na, bunyag jay apo. Ay, wow! Isto mag-progress manan ang arod no kastamare. Wan, iso nga umay ka nga umay. Awis at tumatlangan ni Kumari Maria. Ha? Ay kuto na, ayabam lata. Uray na galas, ti ugali na. Anya, agpabunyag dahin ton Sabado. Uwan, Mare, iso ang mabantayo. Sigurado nga ado ti sa Canada. Anya, Oo, apay kaslanas daaw ka. mas daawak laeng tapangalaan da ngay kumaiti ado asagana da. Kat awan pa'y matinatalgad at trabaho dami ko kan Mira. Ay na, day takad nga minti madikan ka kan. Judgmental ka unay. Anya nga iti amuta, tinapatag, mapabunyagan da di anak da. Amangan ket dimat no nagtaod iti takaw ti handada. Ay na, Mare, diya kamukan ka. No umay ka, nasayaan. Ngam no saan, ay saan laang. Magkaparurot ka iti dayta nga ibagbagam. Di ta ka man laangan. Ay na, pagawalang. Nakadumot din dahil iyawin mo, Maria. Tagtagari ka di tata, mangan kay latta dita. Anya, ay na, Maria. Iday, awan tinaramid mo. No sana kontrain dami ko kan Mira. Tila ibagbagam nga adik. Kas kadag tatakaw. Ngam ita ang nagpabunyag da. Si Kamal, ti kaduan ti mayaway. Nagawan abain mo talaga. Anya, Ay, Juan, pudno timbaga ni Tata Isong. Di ka laagbay na mangyawid matiti ado. Ha! Nangan ka lang arudan. Pinunumpay dahi ta eko bag mo. Agasan. sumardeng ka man si kabakla.
No awan tinasayaat nga ibagam, agulin mo ka. Aniya? Oh, anyangay mare. Unaklakit din no, saan ka nga umay? Kasta unay pa nang dadadaal mo iti kinimi ko. Ngam ita nagpapunyag da, imay kamot lang aron. Si kakit di mo't kumare, kun kunakladay dyan. Anya? Kaya't kulaan nga ibagakan ka ha. Saan nga amin nga adda tatuna? Kat dakas ti ugali na. Wano adik, iso asaan kumaakas na ti panagsasaom kinimi ko. Ha? Nimi kung adda tatuna, awan makunagkan kwa na, gaputan na singpot. Ngam si ka nga awan tatuna, at damot amin kan katisaan anasaya at nga ugali. Anya? Itay ka pa'y asip-siputan ka. Agasam, napuno mo na itaimot mo nga eko bang. Ngam okay lang. Iti kasta, kanam amin dagiti nalpas alinaw lawat mo. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanan nga istorya, nga income pinaulwan. From Hong Kong with love. Dito'y drama tayo, Anya Laki din. Anya nga tano agabroad ka mait, abay. Ha? Apay apagabruden nak, Dordo. Anya tinaknakan mo, tanapanunot mo dayta. Umapalak ngamin, bakit? Anya ti apalam, Dordo. Apalak dagiti kaarubang agsangpet ti package da ngagapoy ti banlasyo tao. Anya? Isu nga agabroad ka mait, tapno patuludan na kiti package, abay. Pangalaan ta kumangay iti pagabrod ko, lakay. May remedyo dayta, bakit? Ilakok di dua bakak. Kahit no agkurang, umutang akpailaang iti pagabrod mo. Talaga pag-abroad ni abing asawa, pare Eduardo. Wen, pare Max. Iso agatanga mo tay dua bakak. Ha? Ay, may salaang ti kabalak agatangan, pare Eduardo. Ilakom langan iti sa bali at tao ti may sabakan, pare. Sige pare. Gatangam nga ruday, tay may sa bakak. Imbagla gastusan di bakit ko nga gabraw. Tatang, no maka-abroad niya abay, agpatulod to kanya kiti package kan adu a kwarta. Padawatan kayo to iti imported adilata. Sabon kan toothpaste. Ha? Di pala nakatayab di asawam. Ibagbagamaw na padawatan nak iti kakasta. Ay pangas. Ay, saan ka pangas, tatang? Pudno, ti bagbagak. No kayat yung imported a kape, padawatan kayo to. Anya? Saan lang nga kape, iti padawat ko. No di kat adapay creamer na. Tsokolate, kan daddo mapay, tatang. Mamati ka. Anya lagi din, itatang. Patyan nakunak mait. Talagang agpiesta iti ado pasarabo dito yung lugar tayo, no maka-abroad ni bakit kaw. Anya? Agpiesta? Kunam? Duardaw? Wen, tatang. Kastanto ti mapasambak dito barangay tayo. Sana ka na emote, bastad na kwarta. Ipagnam amin ang dagiti papilis mo nga gabrod, bakit? Aha, adto yan ti kwartang ramatam. Nagadumot tinday ta ang kwarta, lakay. Ay, katwa na. Aramatam amin da ito, tapno daras ka amak abroad. Sige, lakay.
Kaya't kumot at talaga ti maka-abroad. Ay talaga ba't bakit? Agbalinton analwan ti panagbiag ta no adda ka ni abroad. Sige lakay, aga-brodak nga rudan. Talaga pag-abroad mo ni ipag-abe kasinsin Eduardo. Ay katwen kasinsin kaila. Madaman niya pagpagnana dagiti papilis na nga abroad. Sa dino ngay apagilyan ti papanan na kasinsin. Ay kat ijay Hong Kong kasinsin. At damat la kakabagyan tayo nga da ijay Hong Kong agtrabaho kasinsin. Pudno day ta kasinsin. Napintas itan ti biag dagiti kakabagyan tayo ang nag-abroad. Iso pintas tubutan ti biag may kinibagat ko kasinsin. Baknang kami doon. Ha? Ay kat ikan kanto iti tsokolate. Ken sabon mo nagpaw ito iti package ni abay. Ay kat, agyaman ak ano kasta kasinsin. Saan laday tati padawat ko kin ka kasinsin? Padawatan kan tupay iti adu at toothpaste. Nagganasan no kasta kasinsin. Ay talaga nagganas kasinsin. Urayan tayo lang ang flight ni abay. At nangamin ng tulong kin ko tapno daras ang makabraw. Anya ti kahit mawan ti rimain. Sabon? Wenno toothpaste. Ha? Apay nga ikanak iti toothpaste kan sabon Eduardo. Ay kat siyempre taikan kakit nga raw antay. Ado sabon kan toothpaste titad ko kan ka. Apaman ang maka-abroad ni abay. Ay na Eduardo, saan pa'y lang ang nakapanaw ni bakit mo? Agbilbilang kan itipiyag, asaan pa'y anapos saan? Anya laki din nanti rimeng. Dandanin ag flight ni abe. Kat agpaw ito iti package sa naglaon iti ado amakmakan. Ha? Ay kat imported adilata kinda dumapay Saan kami ton niya agrigat kinibakat ka? Bakit? Adda ka din good news. Kaano ka ngay flight? Nalpasan ti interview lakay. Urayan talaangan no kaano ti flight ko. Ayos nga rod no kasta bakit? Agpadispedida nga rodain. Anya, agpadispedida kan? Kat saan pa'y asigurado no kaano ti flight ko? Okay lang. Bakit? Sigurado mo na makadanon kay Jay Hong Kong. Parche ka, hindi ka kaisuna baboy ta. Agpaskin ta dito balay, inton digat. Nagsapa ka na nagpadispedida, pare Eduardo. Nagarot may nakipangan dito'y balayaw. Wen, pare Max, advance a despedida da ito yan. Tanay, sure matan ang maka-abroad ni bakit kaw. Sa bagay Mala, adwan nyo timangan, taadumat ti sagana. Nagdakkel ko naman jay baboy a pinartay. Agbusog kayo kita Dadailay ti ulog, Duartaw. Nagpaskin kay di kalman, kahit saan pa asigurado no makabrod ni abay. Anya laki din ni tatang. Sigurado na maka-abroad ni abay. Nalpasin ti interview na. Or-orayin na lang yung tiyawag na tapno makatayaban. Aya, Wen, tatang. Isungag sagana kayon. anya ti saganak, Duartaw. Ay kahit makaraman kayon tun iti imported adilata. Kanda dumapay amakmakan niya gapoy di abroad. Anya, Nabanglo asabon kan toothpaste. Adan to pa'y pasurot na tuwalya, tatang. ay pangas. Ay, saan nakapangas, tatang? Dakkel to akahon ti ipackage kanyak ni Abe.
Ay na, palangkwad na iya aputot mo, Manong. Saan pa'y lang nga nakaab-abroad ni Abi nga asawa na ibagbaganan abak ng ton? Unya raw, ading kaw. Mababay nakpay ni teraramidin na. Iwarwaras na karagit itataw dito lugar tayo bumaknakain. Babae ni ti panagabrod ni abay. May san alawas ti napalabas, kalpasan ti panagpadispidida na, anyam aging gaita, saan pa'y anakatayab ni Abay? Unya raw, sa pinagdakilan ti gastos ni Eduardo iti panagabrod ni bakit na. Hinla ko na ti duabaka na. Kaldeng, kung nakautang pa. Uwan nga rod, Manong. Ay, pangas na iya aputot ko. Awan ba? At naka din good news, bakit? Wala kay. Inton umay alawasan ti flight ko. Ay na, kung naakon kat bakit? Ay talaga makaabroad kan. Lalay ngam tagtrabaho iti Hong Kong. Agtrabaho ka na yung bagwain. Wala kay. Agpawit kan tao iti package. Tapasikatak man dagiti karuba. Paasig to ag karna iti sidaag. Dagitin to ag kakaimas a putahe iti taraon kaw. Anya? Ayabag tao dagiti ko kumparay. Tapagpulutan iti kakaimas sa pulutan. Ibagak to kadakwada, from Hong Kong with love. Anya? Ay katuwan, bakit? Ay no, magagaranak launa yan, iti panagabrod mo. Umay ka man, di bakit? Ha? Anya taramidam, Eduardo? Ay kat, ag-flight tamad Anya nga flight asasawam dita, Eduardo? Uy na, mapantay jay langit, bakit? Anya? Nag-flight mat gaya man ni ipag-Abi, kasinseng. Wen, kasinsin kaila. Intulod ko ijay airport itay parbangon. Nakatayaban ah. Sana all maka-abroad, kasinseng. Sana all talaga kasinsin. Iti saan bayag at danton package ngay pawit na. Di mo nga rod liplipatan dya imbagam nga itid mo kanyak kasinseng. Anya laki din ni kasinsin. Apay ko mamalipata kay. Ay, kwa kasinseng. Kaya't ko dyan nabang lasabon kantay imported adilatawan. Wen kasinsin. Danag mo na ya. Number 1 kay tilista ak amay kan iti imported adilata. Hey, pare, addan ija abroad ni Abe. Iti saan niya agbayag? Pauitan na kaw ni iti kwartak, kan package siya naglaon ka dagiti imported na makmakan. Very good nga rod. Noaddan iti Hong Kong ni bakit mo, pare Eduardo. Kaya't maut imported niya arak, pare Max. Ha? Ay kayat ko pare. Adaya. Sige. Te bagak tukin ni Abe, agumatang iti imported niya arak. Iraman nantong niya i-package. Ay no, nagganasin pare. Ay talaga nagganas, pare. Sikan ate at asawa na iti Hong Kong. Sana all, pare Eduardo. Mabit lang pare Awagak ni bakit ko iti messenger na. Kumusta man nuan yan ti kasasaad na ija bro. Anya? Di mo makontak ni bakit mau? Kunam? Eduardo? Uwan nga rod tatang. Naka-offline na kanayon ti cellphone na. Ay, madanaga nagpain kan kwa na. Talo na bulan na di mo makontak ni Abay. Anya nga tan nga di mapaspasamak kan kwa na ijay Hong Kong. Ay, tsaka mo tatang. Nakadanon nga ta ijay Hong Kong ni Abay. Eduardo? Api anak ko namday tatang. Kasanaw, kat di mo mutin makasarita ti asawam. Talo na bulan din napalabas. Ngam saan pa nagparik na king ka? Ay, madanaga na kung tatang. Anya nga tanti mapaspasamak kin ni Abi ijay Hong Kong.
Apay ang nakadumog ka ngayon masidag kanya, kasinseng? Problema kasinsain. Anya ang problema? Naglabas man rin tibulan. Ngam jak pa'y nakasarita ni Abi ija abroad. Anya? Ay, no kasta. Awan pa'y damag mo? No nakadanon at talagan ije Hong Kong ni Abe? Intulod ko mat ija airport. Iso asigurado ang nakadano ng ija Hong Kong. Ha? Madanaga na katalagaan kasinsain. Sing-singirindak pa yan dagiti nakautangak. Ha? Urayag nga agpaw titi kwarta. Nyam saan mo't tanyag parparit na ni Abe. Anya? Anya ka tante aramidag kasinsain. Pangalaak nga iti pagbayad ko iti utang may. No saan niya agpaw ni Abe. Nakita ang naglugan iti aeroplano ni Abe, idi intulod mo iti airport? Saan antay? Pimanaw ako ni Disimbre ka ni airport. Anya? Nakitak mo't game mo nag airport ni Abe. Nag-flying kiss pa'y nga rod kanyak. Anya? Abay ngay, saan mo't nagparit na ni Abe? Anya nga tan tinapasamag kan kuha na. Ay, ang mga nubi sila ang ti asawam ijay Hong Kong. Iso adi nakamaawagan, Eduardo. Ay, imposible Upat abulan nasaan ang nagparit na ni Abe. Kanayon pa'y ang naka-offline. Ay na, Eduardo. Agsapol kan iti panggadam, tapno mabayadam dagiti utang mo. Agsasaro na unto may mangsinger king ka. Tatang. Daytan di bagbagak idikin ka, Eduardo. Pasikat ka launay. Anya nga ita. Uri dilatal ako mga awan tinagyan na. Kit awan ti maitid mo kada kamay. Tatang. Ayan jay toothpaste ko ngay bagbagam. Kit awan mait. Tatang. Mangibabain ka, Eduardo. Iti syudad niya agsapsapol iti panggadak. Naskan niya ramidak na ito. Tanay, awanin ti pagbayad ko kadag iti utang ko. Ay, mabisinak pa yan. Ituloy ko ti magna. Mangkitak man iti pakanan. Mabisinak ka talagan. Ay, itajay. At dagayam asidag ka pakanan dito. Ditan ti panganak, tanay. Diyakon maibturan ti nakaarabisin ka. Ne, nalawa mo't na ito pakanan Nagado ti mangmangan. Ay, mangkita ako niti sida. Ti babae servidora. Ni Abay. Anya tararamidin na dito. Abay, anya ti kahit asawon da itaw. Impagarup ko nga da ka ni Hong Kong. Pakawanen nak, Eduardo. Nabiktima ak iti illegal recruiter. Peke dagiti imat ko a dokumento. Anya? Saan lasyak tinabiktima? No di kat ado kami. Kat sapsapulan itan dagiti otoridad jay tao anang recruit kada kami. Anya? Mabainak nga gawid ijay lugar tayo lakay. Gaputa sa anak anatuloy anag-abroad. Anya? Kasanon dagiti nagastos ko iti panag-abroad mo? Lakay. Ay, sa pa yung bagbagak ka dagiti kaaruba nga kak ida iti package nga gapo iti Hong Kong? Awan ti maramidak lakay. Iso asimre kaklaangan dito'y pakanan. Tapno adda pagtrabaho. Kan mabaina kun nga agawid ijay lugar tayo. Agawid tan bakit? Diyak kayat nga dakalaing dito'y pakanan. Ha? Pakawanan nakbakit. Awan ti basol mo iti napasamakin ka. Siyak ti nagragot nga gabrod ka. Lakay. Basol ko da ito napasamakin ka, abay. Ay, agsingsimpot ako.
Agawid tan, kat mga baruanan tan. Anya laki day. San batraw. Unada nga ron, iting lies. Nasayat may tanakamiris kan. Guardaw. Di pasikat na tao. Awan to tinasayat ang mapasamag kinkwana. Nairam-raman pa yan, di bakit baw? Anya laki day. Malah, papagayam. Ditan tinagpatinggan, ti may sapay ang pakasaritan ni Tibiyag, nga intay pinaulwan. From Hong Kong with love. Dito'y drama tayo. Anya Lucky Dane. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Ante, asino kadagiti agar-aram kin ni Venus ti masbet mo? Ni Vince, ni Gary, ni Joel, wenno ni Roger. Apay ko maasyak nga iti agpilay. Kat ni Venus magtimaki asawa. Damdamagak laang jibet mo, ante. No asino ti kayat mo apakiasawaan ni Venus. No lang nga ti pangipasaran, nagugwapo damay. Apay ngay akas ti dagiti agar-aram kin ni Venus, ante. Puro nagtatayag kan nagugwapo da. Kaslada artista. Kahit napintas mo ngamin ti kasinsin mo. Sa bagay magkit niya. Imalakan ka akas-lakas tila ti rupa na ante. Natangos ti aguna. Natayag kan sexy ti pamagina. No siyak laang saan anapatajay lang ha. Ti rumbang apangibasaraan. Kat jay ugali ti lalaki apakiasawaan na. Ay na, no siyak laamay sa. Ni Vince ti piliyak ante. Kasla artista. Tituyak man tayo labalayo, insan. Agaramid ak laang iti reports ko. Apay nga idibalayaw. Kasano ang makaaramid ak iti reports ko, ijay. Kat agsasarunong madagiti suutors ko ngam umay pumasyar. Di mo kaya't ti kasta. Ay nano siya. Kaya't ko ah. Aduti pa ka kumikumak. Saan aday tagpapaaram? Ibagam ang aming kadakwada. Asyak ti umay da pasyaran. Apay asikamat latangaminan akanayon. Anya? Ay na, numabalin la kuma. Ibagam nga dabalasang akasinsin mo akayat na ti agpaaram. Urayak ida dito'y balay. Agtal na ka man, insan. Tarugyak kit din ay ti aramida. Apay, addan na pilim nga agbalin a boyfriend mo? Medyo. Asino nga'y kadakwada? Ibagamot kanyak ah. Ni Vince. Ay, iso talaga tibet ko para kan kainsan. Ay, bagay kayo sika. Naggwapo. Napintas ka man. Sigurado, napipintas ka nagugwapon tumoy dagiti agbalin nga anak yaw. Kilay bagbagam. Awang gayam. Ada ka di pa panamin ton bigat? Awan, apay, ada pangawisam kanya. Mapantag shopping. Nakasilis ka no, kadagiti kadakkelan amul tayo. Ah, ay kayat ko dayta. Sige, mapantayin san. Ay na, nagado nga agpay so tisil ita dito'y mula. Nagmayat kaggatang. Wan nga rod insan. Mapantaman iji shop. 50% discount kanukat. Ay sige, mapanta. Venus! Mabit lang! Insan, ay ayaban na kami dahi kaalalaki. Ariel? Si kamot gayon ti mga ayab kanya. Apay? Naragsakak ta nakita ka dito mo. Saan ka diyan nabayag kun nga ibagbagaking ka? Nga admit ta? Aywan anya. Nimsamot nga min basbasahin nagiti chat ko kin kay Facebook. Ay, insan, panawa mong dahi tapangit alalaki. Adapay ngamin paparan may kiniinsan ko. Awisin kayo kung mga agmerinda tayo. Nabsugak pa ay. Oray sa dino tiga tiyo. Next time tulaangan. Sige, i-message na to ah. O sige, bye-bye. Bye! Apay insan, asino dahi ka lalaki?
Anya mo tin kailangan? Abot-abot ti t-shirt na. Saan sabi ang nagbugoy ti saka na? Ay na, ni Ariel dayjay. Classmate ko di college. Idi pa yung agar-aram dayjay kanya. Di na nagbain. Kitain na kumapay mo tilangan na ijay sarning ah. Santo agaram ka na. Agong nyo lang. Saanin ngagbagay. No natangos ti agong mo, isaw flat nose. Sobra ka man. Nasingpot ni Ariel. Agawis ngagmerienda. Adda nga tapamasahin na nga agawin. Agro-ro pa mo't anabangkrap agar diniro. Ala, huston. Intakit din ijay shop. By amon ni Ariel. Intulod na kan sabat ni Vince dito'y balay, Vinaus. O, nanang. Sa bali man ang jailugan nga inusar na nang itulod kan ka. Kuna namat kami ni Ado Tilugan na. No kasta, baknang. Siguro. Tadyak pa'y madnam amudag itinaganap na nanang. Apay, kaayan ayat maun. Saan pa'y nanang? Sa anak nga agap apuran no maipapan iti ayat. Ay rumbang laang apilyam anaimbag jay pakirelasyonan. Saan abasta gwapo? Sige. Laglagi pa jay kanayon kung may bagbagakin ka anak ko. Ugali, ti kapapatgan. Cellphone mo sa matya itay pailang agriring. Jay man nagkulit nga agar-aram kanya. Kahit sungbata ma, Ay, jak kayat. Tadyak kurso nada. saan ka kading agpili-pili ating ko? Tanarigat ti makapili ti kugangi. Sa anak mo't anapili, manong. Ang nagpangit ti lang na dayjay nga agar-aram kanya. Lugpap lang nga rodan ti agong na. Nangisit pa'y. Naglawa pa'y ti muging na. Nay, di mo ba'y kaya tikasta? Kunada ati tao ka no analawa ti muging na. Kat nalaing. Nasaya at mo't tanauman yung umawawag. Jak talaga kaya't asong batan. Aywan gaya manong. Sa dino ti papanam, nakasukat ka man. Mapanak man nag-apply ti trabaho. Inrekomenda anak ngamin ti kumpare kay. Apay, nauma ka nga agdan janitor. Saan matakasta? Ngam nagrigat lang aro din ti trabaho. Napapapay ti sweldo. Apay iji pag-applyam, dakkal ti sweldo. Dakkel ti sweldo dya kumpare. Mekaniko ngamin kay. Amom ti agmekaniko. Ay kasusuruag ka. Nasingpat ka no kanaanos dya pos na. Dakkel ti sweldo na ijay. So padasag man mati mapanag-apply. Bareng maalak. Ay katun na manong. Good luck. Ilibre na to na maawat ka ti trabaho mo. Binaus, adan ni insan mo abet, ijay salas. Berberokan na ka. Apay nga ta ah. Di na nga ta na-receive ti text ko na. Nga ada-date mi kini Vince itangal daw. Saan siguro, tadda ka no pangawisan na kan ka. Tsaka saritak man. O insan, nasaya at na nakasukat kan. Ni Vince, di ka date mo? Siyempre. Ay katalo tayo ang ag-date. Ijay tayo pansitan amapan. Sige, siyak ti chaperon nyo. Ay na, nag-chip matan. No ipanak i-date iti pagpansitan. Ay, sabagay matkit di ah. Ijay nga rod social apansitan ti papanan nyo. Saan apansitan? Ijay mo napintas a restaurant ah. Uy, nagadumutan to'y order mo amakam, Vince. Maibos na nga ta amin dagitoy. Maibusta day ta, love. Love? Lawan ati awag ko kan ka. Tamo ka sung batang pumatlaan ti ayat ng idat-daton ko kan ka. Tara, mangantan, love. Unay mo tunday tiyo atao. Kasi na busy na iti kasta unay. Nagdadakkel ti sugon. Sa kay agtitin nag-itingiwat na ti daduma. Arit nang tay tarakan ni nanang kwata ko ti panangan na. Apay! Naispalan ka! Ay, danang o! O, ate o, danang!
samutan adi na oras. Bitugok ni bukod na. Agasang matnaminday ta kagudwa sa katibaboy nga insubong. Crispy pa ka na dahito ilab. Ininot namin at ipanangan mo. Saan mo abigbiglaan? Kas ka lang nabisinan. Nara, ituloy konti mga lab ha. Saan tayo anabso? Nagrawat mo tanda ito yung tao. Ay, ang sirbiti kinagwapo na. Nakapatay. Oh! Agasam, naibos na amin dagit in-order na amakan. Saan abot tiyog ang nagkatitikin na na? At nangatadakkan abuhaya iti buksit na. Love, Ha? nabsog akon. Agyamanak iti panangilibrem kanya. Anya? Kunat, agyamanak kadagiti foods. Ay na, syakmat gayam tinamnamaon ng agbayad. Nagkalinduusan aksan. Awan ti na itugod ko a kwarta. Waiter, Jeman chit me. Kunak man na si kati agbayad. Tas si kati nangawis kanya. Ay, alipatak nga ron tinag-withdraw ibang ko. Kating ka agwidro Si kapay lang tagbayad. Sir, ato'y tikityo. Kitam? Manumad lang ngayon ti bayadam. Kita mo. 2,500. 2,500? Isang magasot lang dito yung kwarta. Mabain ako. Diyak lang ko maimayan. Mabit lang ha. Mapanak pa yung sigarilyo, Jerwar. Oy, Vince! Dinak manawan. Agsubli ka. Awan kwarta. Hello, Insan. Adda kami kini Auntie dito'y pansitan. Insan, ada problema. Problema? Kasanoan na adan ka iti problema? Kat nag-date kayo kini Vince mo. Kasapulak ti kwarta. 2,500. Alin isend mo iti Gcash. 2,500, pangalak na iti kastagatan. Apay, adda problema ni Venus. Anya 2,500 ti bagbagana. Ay, mabit lang Insan. Takasaritam yan ti. Ay, saanan? Narigat ang makaawat na ita. Basta, sendan nak iti 2,500 itamot laang. Pagbayad ko dito yung restaurant ananganan mi kini Vince. Apay, nagnginan tikin na nyo. Anya klase amakan ti inserve da. Adda balitok na? Ipalawag kong tiratan kan ka. Sige, aksend kan iti 2,500. Pangalak na kumay ti 2,500. Ay nainsan, unay mo day ta a problema ang nasumok mo. Nukas tapos, naawat ako niti trabaho. Wen, naawat ka. Amo ka na anos ka. Ket day tati kasapulan mi dito Italia. Kundi nakman nawawagan iti boss. Sarlatangan ro din. Ariel latan manong. Jak kayat amaw awagan iti boss. No, sir. Manong. Kapin anom ni Venus. Agpadpada kayo ng aming apelyido. Kapsat ko, sir. Isu ti buridak may. Amam ni Venus. Classmate ko ide, manong. Napayaga ko nga gararam ken kwa na. Sa naksamot atay. Sa anak akyot. Manong, saan na awagan no di nak matulungan iti problema? Agtal na ka man. Agararam met gayam ken kato'y baro apos ko. Apay adi mo sumbatan ken nagbaknang. Sino ti bagbagam abaro abos mo? Ni Ariel. Ni Ariel? Di classmate ko idi a flat nose? Wen, nalawa pa itimuging na ken langisi. Isu ti boss mo? Isu, nagdakal to Italian na. Saan ka nagpili-pili? Sumbata mo. Adak ita dito restaurant. Awan pagbayad ko iti kinan mi kini Vince at 2,500. Amang ano ada kwarta manong. Isend mon adagos kanya. Makita lang da Javins. Batanog ko tirupa na. Bastos nga ginpabaknang. Ala, saan ka nga gungot manong? Kasapulak ti kwarta ita. Mataya kun iti bain ko dito yung restaurant.
yaman ang unay tayo may kadagos, ha? Nagpartak ka mo na nakadanon dito eh. Ada ka di magic mo? Ha? Awan ti magic ko. Inusar ko lang yung sports car ko. Dadya man eh. Kasta gayam ti sports car ako nada. Nagbasit mat gayam. Si kalaan kita awan bilim na kanya kay. Mano di bayaram, tabayada kon. Kalpasan na, duwata mo't ngag-date. Mababain na ka talaga kan ka, Ariel. Pasensya kan, ha? At tagayang problema. Apay adinak inawagan. Thank you, gayam, Kaputa inawat mo agtrabaho ijay dakkel atelier mo ni manong ko. Nasit lang dadya talyer ko. Mas daawak man. Naadaan ka adagos iti talyer? Nagabruta kami. Inan-ano sa tinagorno. Isa ti pinagpunak iti talyer ko. Isumot lagayam anabayag na awan ka. Iso abaro ka pa aging gaita ko ng kiniya. Agbiro ka iti ikasar ko. Sika ko man. Damag gayam Vince mo. Dayjay Avins. Nailawlaw anak idate. Nagadutikin na. Siyakmat gayam tinamnamaan na ngagpayad. Japer dyan ni Vince. Driver di kumpare nga tilugan na. Baknang alakay. Ay na, ini-stress nak lang dayjay Avins. Uray tanapintas kalata. Venus. Adamot lang ka dinamnamak no agar makin ka? Anya lakit din aya. Apay kumaasaan ka asumbatan. Kat nasingpot ka, kan nagagat ka. Sikat ti pakabuklan ti sapsapulak na ideal man ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Oh, si ka maggayang friend. Narabyan ka man yan? Wan nga ron. Nagrigat lagi din ay ati awan service na. Agur oray la tayo tilugan ni Jay Ili. Makipilpila. Kasta talaga. Kat, gumatang kang aminan iti motor mo Total, adamat kwartam. Ha? Iti kasta, saan ka amarigatan nga agur-uray iti pagluganam no agawid ka iti malam? Ay. Oh, amay nga agsanay ka. Kaya't ko man ti gumatang, friend, ngam ay na. Saan pa yada ita ti priority ita? Amo maten nga oray la talo dagiti adding ko apagad adalak. Sa bagay matkit di Sapay na ko mga rod Tadada nga umado ti umay agpaparlor kanyak. Di kasta magagatak iti motor ko, friend. Ay, nagrigat laki din na yatawan lugan na. Pampanunutay kagumatang sa lagan iti motor ko bakay. Pangalaam ngayon ba't itigat ang mau? Adaba di basig nga unong kaw iti panaglaklakok iti natag. Dumawatak iti anak ta iti inayong kaw. Ay katuan na, dakal mo't laang akatulungan ti motor. Wag bakay. Gumatang ang atalaga iti motor. Tay man makargaan iti sidecar. Iti gasta, mapasidecarak to. Inton adanton tinawadwad a kwartata. Ay katuan na lakay, kasaritam to nga ron ti anak ta. No anya mo't ti makunana. Ay na! Nagganasag! Ay na, nagmayat mo't ti ungor na itang motor mo lakay. Ay, katuwan mo ta. Saan lang ati ungor na sinagmayan? Nagwapo ko ng paya. Ay, lagi na. Laklakayan ka ba? Ay, napakay. Ulay kastoy ka lang ikaw. At least, gwapo lang ta. Kung gwapo mo't lang ti motor ka. Hunda ko naman. Alaw nun! Ay, sana ko namang magna. Ama pa ni Jay Talaon. Uno, Jay Bangkag. Diservis ko naman. Anya!
Tiyawanan ba inala kay Roger? Ah, apay lakay. Anya tinaramid kan kaday di ala kay Roger. Magmag na itay iti kalsada. Apo, 5 bas ako naman isulaan kada motor na. Anya, apay, nakagatang iti motor na day di alas tog alakay. Kaway, iso ang imato man ng tiisbo na. Pataray iti kalsada. Anya, Di pa ilaka maitong patag na kag. Pasikat launay iti kabarbaro ahunda na. Ay, syakto lang ti makaerwar iti motor ka. Dalapusak iti tengat kalsada. anya, Jak magustuhan ti panagpatpataray na iti motor ka. Payman, planwag man ti panangirwar kumot iti motor ka. Tayman jumper ang motor. Iti kasta, alis taw ngam ti motor dayjay ala kay Roger. Hi! Apo, sana ula talaga. Umas asenso. Dagitaman. Finally, nakagatang batlangan iti Niyok. Naimbag ka pa'y, friend. Sana ula talaga. Ay na, nujak lakas sa pulan agit, gumatangag aya. Kaya't mo asawan. Saan ako luganday ta? Ay, saan Kasyan no, kasyan. Diyak kaya ti hulugan, sakit ti ulo no awan pagbayad. Sa bagay magkit di Kat padaraang narudan Iti kasta. Naanayas ti taray na day ta motor mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Iparcham, kunak. Si kakit dimat. Ay ngam ala. Nubigat umay kaya balay, agluto tayo iti basit apag sasanguan tayo, tapno awan ti maibagbagam. Oh, mare, papanam. Umay ka Mapantay di ayan da bakla. Ha? Apay nga ijay, ada ka di paskanda. Awan mare. Nagluto lang iti basit a pagsasanguan. Anong meron? Gimatang mat iti kabarbaro a motor na. Iso dayjay, agpa foods mat Ni bakla, gimatang iti motor na. Wan mare. Apay agas lanas daaw ka. Apay, di mo pa'y nakita di kabarbaro amiyo na. Saan pa'y mare? Ha? Kasladyak pa dyan ang makagatang ni bakla iti motor na. Pangalaan na nga'y kumamot iti paggatang na. Umdas ka di mat, di pa nagparparlor na. Anya? Siguro, adda manan hinututan na, iso anak kagatang. Ala, ingkan kumare, jak kaya umay, ang mga nunagtaod laang iti hot-hot, di ipakan nakadatayok. Ha? Sanon? Pangalaan ko mamad na di abak na ti paggatang na nga iti motor mic. At naman ang hinututan na akiday. Katuan. Hay, jak man amumit iti dayjay aleti. Tapat pa dyan na dayjay abakla. Ha? Awan lang mo kaon. Ay nalakay, nasken ang makairwar tamat iti motor, sakbay nga agbaro tawid. Wan bagay. Masigurado ka makairwar iti jumper ang motor. Sakbay ti New Year. Iti kasta, adaman panurburak into New Year. No kabalan dati gumatang. Kabalak mo na. Abay kiti. Siguradom lang lakay. Tane, makadkadlaw akon. Datan sa laangan ti awan motor na dito'y purok tayo. Narigat mat no datalaang ti magmag na alab-salabsan da di ta kalsada. Amo bagay. Nadamag ka wakas taunay ka no pungto ni Lando kanya. Tapay ka daw. Yaman amo ti daya tao. Isungit lagaya managmaday ti panagkitkita na kanya. Idinalabsa ka magmagnay di kalsada. Na yan da jalan daw. Awan mo tidakas ngar aramidom kan kwa na. Amo matayin bakay. Sipod pa ay napagklan na gijay nga agasawa managapal. Amok nga umapal da iti motor ka. Isu akas jay. Saan ko kumamay bagatay ta? Ngam nadamag kumilang abay nga umapapal da iti kabarbaro ang motor ni bakla. Ibagbagada ka na o nga na hinuthutan ni bakla. Iso ang nakagatang iti miyaw. Anya lakit din dagi jay nga agasawa. Di da ka mangirwar mo no kaya da.
Sana kasta tila mapanday bagbaga no adda apalanda. Ay, si Kamoy Gayam di masabat ka ulan daw. Nagsapa kamay. Papanam ngay. Ay, mapanak iti ili tata. Inakman irwar dya jumper ang motor ka? Ay na, hanya laki din. Ay, agasang manta jampar. Uy na! Tapno maikat iti panunot yaw, ada kailang ti makabail agumatang iti motor. Ha? Nay, nakong tata. Nagsublia. Paglugan akong di jumper ang motor ka. Ora aglumbata dito kalsada. Ay, Huyo kayo amin nakaruba! Huyo kayo amin! Aramidang. Ay, ipukpukaw ko nga ron kadagiti ka aruba Huyo da amin! Heh, ti kunada siguro. Iso dala ti makabala, makala iti motor. Ha? Nang runakan ka na kay Roger! Ayan nan, tayo hundam ngay palpalastog mo! Oh my God, taglumba tayo di kalsada! Woo! Ala, huston lakay. Sahad? Kaya't kung iparupa kadakwada, ano ka ba landa? Ay kabalak, Mike. Uray si kabakla. Irwar mo man tamiyaw, may papandakalmaw. Saan nga agbalinday ta dito'y jumper kayo? Oh, salbag kay ka amin. Naglalastog kayo. Ay, na Diyos miyo, manimal. Makapaalak. Oh, apay. Sumungsungad ka pa'y laang. Ngam kasta unay nga alak mo. Amuam, nagmayat iturog ko itay. Nakariingag ga po iti panagpokpok ka o dahi alando. Aywan, oray siya. Nangag kumatay jay. Ay, sus, napakakitid ng utak nila. Aywan, pudno, day tanakunam. Iti kaano man, jak matin palastog yung motor ko. Basta kimata nga klaang mat, tapno daw sara ka mapanay jay parlor ko. Ngam kastikit din di ibagbagan na. Nairuwam tayon itikas jay nga ugali da. Iso abaybay-an tayong latan. Ay na, sigurado friend, no New Year, paunguran na iti kasta una yung motor na. Aywan nilando pa iti kunam. Na ito lang na ti kinaparamag na. Banorbor na day jay hulugan ang motor na. hanya laki din nilang daw. Ay, jak mo't ipalpalastog ti motor ko kilkuara. Ha? Ngam no apay akas jay timpukpukaw na. Nakababay ka na kiti karuba. Ay, bayamon lakay. No iso ti pakaragsakan na akit anyangay nga raw. Ay, sa bagay mo't kindi Nakairwar lang iti motor na. Kasta una yan, apanang ipalastog na. Naimbag kumabat nga raw nukas. Hulugan mag. Huwag nga rin na. Ay, nakalaslas to nga talaga nilang daw. Nagmayat na si glutine. Ha? Kituan man, nagmayat na si glutine. Tapno agnakam siya wanan bay na lalakay. Happy New Year, Mare. Ay, kastamat yan ka, Maray. Anya ngay day taimat mo. Kasla gasolina mat. Imbes amakan timapan mo gatangan na handayo. Gasolina mat day ta ginatang mo. Oray basit laang ti handami, Maray. Tinapatag, adda pa unguran may inton madamdama. Ha? Banorburin may mata, iti kasta unay yung motor may. Jumper ko naman. Anya? Alangan kat di mat nga itulok may. Adala ang lakay Roger kas kada bakla tinatagar iti motor da inton alas 12. Ha? Napigpig sa ati ungor jay jumper may. Unay kan kumare. No anya launay ti pagkaskastan nyo. Ay na, di ka man kumare. Kaya't milaang mat nga ipakaam mo, ano kabailan da, kabailan mi mata. Ala, ingkan iti papanam, tadi kakit manakta.
Diyos mio, Marimar. Ay na. Pinurburan dan, jay hulugan ang motor da. Wan nga ron kumare. Apo, talaga ako the highest level, di ba ng kaburburda? Di pa na madadahil di motor da. Ay, na yun di anda kaaruba na akasta, di kinaparamagda. Wan nga ron. Dagi ka kita tao, asaan da abagay ti bumaknang. Ha? Wan ah, tano bilang man ta bumaknang da, ay na, mangibaddat da. Ay, true. Mangibaddag da talaga. Kita ang manita. Motor lang tinairuar da. Hulugan pa. Ngam ne. Kasla isuda mo tenti kabagnangan dito lugar tayo, ha? Wan nga ron. Di ka sa nono bumaknang da. Awanan ang mga no ultimo kuwatada nga iduldulin da. Kat ipukaw da iti kaaruba dati gatad na. Sigurado, natitilang ngayon nagiti amin nakaaruba pa kahit. Ay, wala lakay. Natitilang da talaga. Nagpigsa ti ungor ti motor ta. Kita, sana pinaungor nila kay Roger J. Hundana. Mabain kanya. Ha? Uri nang ingina di motor na. Nagugwapo mo ti jumper kaw. Ay, wala lakay. Adayo No kasano kalaad nila kay Roger. Iso mati kalaad di motor na. Agkarkaro pa da. Anya? Katuan, narakab ti samo di motor na. Iso narakab mo, di rupa na. Inalpasan ti New Year. Sapay la kumata sumardeng baten nilandaw, abanurbor iti motor na. Wan nga raw bagay. Kurang lagag ki inaldawan na ti panagbanurbor na iti motor na. Ha? Hulugan ba? Ay, sopaya. Nakunang aron ni Franco kanya. Asaan ka no nagbaybayad nilan daw iti nangalaan na iti motor na. 2 bulan ka daw na sana nagbaybayad. Ay, di da pala ka nga ron umay guyudan no kasta. Isong aron nga aglamlambag nilan daw. No amo nang umay di kolektor. Ay niya. Palastog nga ron na palastaw. Hulugan mo iti motor na. Sagad saan pa yan na may bayadan. Di da pala umay guyudan. Tagitag manok tultuloy lata. Di kinalastog na. Pasensya kayon, sir. Yan talaga guyudan minti motor. Manumutin na bulan at di kayo nakabaybayad. Sir? Sabay baka pungtut kayo, nugas dya siniran kayo. Ay, kuha, sir. Pasensya kayo na, sir. Agbipindasin siya tayo, sir. Ala, yagi yun di susi. Tayo sa tipagsakayan dyan may sa kadwani. Ay, win, sir. Mo isa ti kunayaw. Nangalaslastog da iti nakairuar da iti motor da. Uray dala banurburan iti kasta unay. Nang runa iti New Year. Hay na! Anya nga ita, ginuyod dakat nga ruad. Hulugan lang nga rudan. Sana pa yan ang hulhulugan. Ay na, alakon. Hoy, sino ti paspasagidam sika bakla? Hoy kamat apaya makaungat ka? Napasagidan ka? Anya? Puno matin bagak. Ken, when, sika di paspasagidak. Doa kayo iti asawa maparamag. Nakalaslastok kayo, iti nakairuar kayo iti motor. Hulugan lang arudan, ngam saan pa'y anahulhulugan. Anya ngay ita, inalatan. Anya? Awanan, di ba norboran yung nukas jay asumuro, ti kwatit yung, Makapalik kayo? Naglastog kan? Ay, nung kasano ti kinalastog ko, triple bet kada kayo nga agasawa. Nalabas sa kinaparamag nyo, kundi jumper kayo, hulugan mat.
Sakit ipalastog yu pa'y anya ngay ita usna, wanan, wala na. Nawanan baing? Ha? At subli kay manan itisigot ang agmagna. Malabsan kan to lang iti kalsada, parsyakan ka iti tanom. Diyay na urnong ijay sinilong. Kaasi kayo man. Imo na ngamin di baramagyo, anya ngay ita. Nga. Ha! Salbag kayong agasawa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.